Shubor Nagashlem Jong Nongsan Hima. Ka Meghalaya Triathlon Association kabade ka kinhun Jingïalehkai Triathlon ka bagantup ya ga jingi nya cycle bat mare kalapan kre ki khat Ngut ki thei bat ki Jingïalehkai ban ne shimenta hakdumpung Jingïalehkai Triathlon ka bandong hasorba Pune Maharashtra nadu ka khat sau tarik hadu ka khat ndu tarik mentau banai ya ka ni kadumpung le pendong da ka Indian Triathlon Federation haringkat ke Triathlon bat ke Maharashtra Triathlon Association kandeiru ke Sien Banyngkong ba andan ki Jingïalehkai na ke Meghalaya Triathlon Association ki bande ishimenta ha bakum kani kalimpung Jingïalehkai kani ka association kadai ke belaseng ha ubnai jiliu menta usnam bat hadian katukane belalum lalang ki Jingïalehkai Triathlon lala ban penmi yakini ki khat Ngut ki nong let shimenta ha kadai ke limpung ha Pune Mendakasngi nakaliang ke Presiden Jong ke Meghalaya Triathlon Association ke Kong Repika Pede kelapan pendapat ba yakini ki khat Ngut ki nong le shimenta Kublai mangai Kong Repika Beki Pede Presiden Jong ke Meghalaya Triathlon Association but hadin mengila seng yakini ke association ha ubanai jiliu mentau snam ngidang penkre ban le shimbenta ha ka Sien Banyngkong ha ka Jingïalehkai Triathlon Banlong Hapune ha ubanai naila ngi kemen ba fin ay ngi ke jingkit bok kit riang na benta ka ne ka limpung blay shibun ni pibara ka kateng janga di Glarinda Luisa Walang bat nga represent na ka MTA ka kateng janga di Bulbotong Walang bat nga represent na ka Meghalaya Triathlon Association kateng janga di Balasido Walang bat nga represent na ka MTA. Hi, my name is Arun Stilingdo. I'm representing Meghalaya Triathlon Association. I'm Mr. Walter Walang, the assistant coach of Meghalaya Triathlon Association. Hello everyone, my name is Denise Moring Taryang. I'm one of the athletes representing the Meghalaya Triathlon Association and I'm excited to give it my best. Hi, my name is Nafisabat Nongbat. I am from Team MTA. Hi, my name is Iban Kudup Nongbat and I am from Team MTA. Hi, my name is Napiria Kordingba. I'm representing Team MTA. Hello, this is Meva representing MTA. Hi, my name is William K. Sangma and I'm representing Team MTA. Kakateng janga kada James Anderson Harunda bat nga represent na ka Meghalaya Triathlon Association. Hi, I'm David Walang. I'm representing Meghalaya Triathlon Association. So kindly cheer for us. MTA!